Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantar muka iparing selamat dunia akhirat. Mantar muka terus eka belesi Allah. Mantar muka odi sampai kasetena iparina barokah. Tetap iman ben Islam. Apa longku laku eswarga. Kenging pangaporana Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Astaghfirullah ya Allah Rabbi zidni duh ya Allah Guste Pangeranna cuma ajunan semaha sampurna. Cuma ajunan semaha kobasana. Cuma ajunan ya Allah sewajib sempena. Cuma ajunan semaha nyaporana. Astaghfirullah ya Allah sapora aki abdina satuja. Rabbi zidni kabulana ya Allah. Ongku banyak tusana kabulana ya Allah. Ongku banyak salana kabulana ya Allah. Banyak lopana kabulana ya Allah. Banyak kalopotana ya Allah. Ya Allah nyu'na saporana. Astaghfirullah
Rabbi zidni terak mencorong cahayana masorem dek ka bintang lainna ongku sepaling ganteng salerana tak bekal ipangki isa padana ajunan Guste Kanjeng Nabina salatullah salatullah salamullah ala yasin ajunan ya Nabi sepaling muljana ajunan ya Nabi sepaling paratuna ajunan ya Nabi sepaling parcukena abdina sateje ngirenga ajunanna asarengah nuju dek kasuarkena salatullah salatullah amba aki ya Nabi abdina satejana amba aki ya Nabi imahsyar kompolanna umat nyona syafaatul uzmana dan tosaki ya Nabi i atas tetena cabi saki umat dek Guste Pangeranna salatullah salatullah pakwa senenga pakwa abungana apolong sataretan tongkel Islam imanna pakwa seneng jembar
bunga atena areng sareng nyoon rahmata pangirana areng sareng nyoon syafaatah nabina salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan biihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah asyukur lek ka Gusti Allah iparingin pada berjember gula ben sampian ikasokanin tapangki along polong sataretanan dalam keadaan pada bersehat selamat iparingin pada senang pada bunga atena along polong berzikir bersama dengan majlis pengajian raudhatun min riyadil jannah taman-taman surga Allah seepa bedah di muka bumi Allah manter raja barokana manter raja kencerna manter raja manfaata sehadir kapi manter terus oleh rahmat ridha Allah dunia akhirat sehadir kapi manter iempena ben Gusti Rasulullah kenging petolong ben syafaat Gusti Kanjeng Nabi bektah bersama rombongan Nabi ka swarga. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Para rabu para taretan gula lekas matorah gula leso keng eja kaja demi perjuangan tapi malar muka setuju yang kita lakukan malam hari ini manter eka sanguah kaangkui acelenakin karena umur karena odi ben eka sanguah mulai dek keajunan Allah amin ya rabbal alamin. Madengakin estok ka Kanjeng Nabi kalaben mabedah acara peringatan maulid Nabi estona tujuan utamana tada boleh kecuali abek guleben sampian ingin membuktikan bahwa kita betul-betul andi rasa tresnah ben estok dek ka Gusti Kanjeng Nabi tapi tak cukupkeun mabeda molotan taretan sepaling bagus sepaling sae ben sepaling lebih yakin guleben sampian
bekal diakui ben Kanjeng Nabi sebagai umat. Dan yakinlah saudaraku bahwa laku bekal iambek ben Kanjeng Nabi nang akhirat, bekal efektah bersama Nabi ka swarga situng syarat. Ayo ngistuaki dek kasateja tebu-tebuna Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah tebuna Kanjeng Nabi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Cak maturana tantretan lenteng sapa ahoy setero bunga jember seneng odi ialam dunya, maka cek ngampuakin mua seratin, cek ngampuakin mua segenteng, cek ngampuakin polana potona pujuk, polana potona kiai, cek ngampuakin polan anan ring soki montero odi sukses odi ialam dunya, maka kotu tahu ka ilmu na kesuksesan hidup di alam dunia. Ilmu nak kotuh eka oningi. Begitu pula kalau kita ingin sukses mulai ke akhirat, kalau ben ontong pecir selamat, maka tidak boleh tidak pongpong samangken gulben sampian kotu ngaji kotu oning dek ke ilmu nah cara nah odi sukses selamat nang akhirat. Alhamdulillah. Nikah yang kita inginkan dengan doa-doa kita setiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ana pahmi cek parlonah ilmu itu buaki ben Kanjeng Nabi, karena ilmu adalah kunci segalanya. Tetiring ahli ibadah mun tak tahu ilmuna rosak ibadah. Apa aja ngamun tak tahu ilmuna, tak tahu cek lah betal, rosak tak kira terima ibadat. Awudu mun tak tahu ilmuna, wah kami caltan celakin pas nampas kerong sarong iki bawa aja tak kira sah. Tetiring tekeng tak tahu ilmuna, caca deh make hentena henas. Paham iki? Setiap kiai tak tahu ilmuna, kare nyaman. Paham? Tetiring tani tak tahu ilmuna, kare leson. Sampai dawuh Gusti Kanjeng Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak mun acacare ngapasah di bun borek kabun timur. Bahasa yang lebih luas, mun orang seibadah tak korak, tapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tapi sayang seribu sayang, make apa ibadah siang malam, make apa sebenarnya tak oleh kenceran, bahkan karo oleh lapar ben pelka. Ini menunjukkan bahwa orang make apa samun tak tahu ilmuna remarekeun laompo. Paham? Nikah ki benih pengajian, nikah gula ki ngocol kampungan. Allahumma salli ala Muhammad. Makana sebegitu pentingnya gula senang bunga tantretan satejeunah ki lebur senang hadir ka pengajian, kang kuimir rengaki tor-tor ben nasihat dari para kiai para alim ulama, ate henteh si aparing mau idah mulai dari kiai A, kiai B, kiai C, marakir pikir ki marakir pikir ki maleta ibestoh ben Gusti Allah. Anapah teretan umat seodi nang akhir zaman panikah karo penter umat se lebur ngaji tapi sayang seribu sayang banyak ilmu oleh ngaji tak ia malaki. Makanya lambok pada pertanyaan santre panika tanya ka guruna, kiai kabodaan samangkin kabudih mi lainan ben lambe kiai. Mun lambe make odi cekelet-ceken ka odi nauring berjemper. Lambe make kita ada kendaraan sampai dahrat malarat ring silaturahim ki rami make ateure. Lambe kiai make sedeure rangkorang orang saling bentoh berek temur ki rami lebih tepan hari-hari baik ingat bulan pasah telasan make kewe tetele makera tatang keki milo sakera ebe
Satia kabadan lamora orang soki kapi di mimi tada tetel ngalembe. Ya Allah, apa manusia si alenteng barek timur namperek nimur takar tak kesap seleber. Tingecanya akin lole najen raja otak. Maksud apa teretan kehidupan sajen akhir panika sajen cabut ka berkat Nabi Allah. La ya'ti alaikum amun wala yaumun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Perjalanan hidup semakin akhir, tahun-tahun dan hari berlalu dalam kehidupan kena intretan tebun Gusti Kanjeng Nabi sajen mudi sajen akhir benijen bagus tapi jen coba buktena keadaan ni kapon. Beruntunglah ki banyak para ulama, para kiai, ki banyak para pesepuh seendak ngempen guleban sampian bahkan berani mengadakan pengajian nang pasar lentang. Alhamdulillah sejan gela kenangan paling coba khairul biqa masajiduha tabun Kanjeng Nabi nih paling bagus kenangan masjid wa syarrul biqa aswaquha paling cobaan kenangan pasar. Iya mun tak kenengin pengajian, iya mun tak kenengin sholawatan pacuba ikan nengah mun ikan nengin orang becek, mun ikan nengin orang bagus, mun ikan nengin ala kosaye, insyaallah pasar kita akan berubah menjadi pasar yang baik. Alhamdulillah. Dikasih Kanjeng Nabi semakin dekat dengan kiamat jumlah orang laki saja sakoni bukti dia ada mun dibandil benih binin tak sabarapan. Makanya kabudih kayak laki cek patinggal bengal keni binin engkau royok birwa kare nyaman. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Di samping reng laki kare sekoni wa takfuran nisa justru reng bini saya ngerenyui sajian banyak hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid, bahkan sampai akan terjadi jawab Gusti Kanjeng Nabi perbandingan selisih antara laki dan bini 1:50. Atung banding 50. Mumpah ke laki dan bini tong situng pas pada emak karena jadi toreh man keemanin karena korja berkabar kesatuan letak rami tokar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu, para teretan gula emot setong hadis sejabuaki an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daerah majabun Gusti Kanjeng Nabi afdalul a'mal ala dhahril ardi salasatun kengain tantretan muslimin muslimat debuna Gusti Kanjeng Nabi toreh kapunga toreh kaseneng toreh kabangga dak ramajabuna afdalul a'mal paling becen kalakuan paling bagus kalakuan paling muljana kalakuan paling utama kalakuan yang dilakukan di muka bumi panikah telok perkara pada secuba bagusan bahasa telok. Napa setelok nomor situng tolabul ilmi orang ngaji agama. Alhamdulillah. Makanya berbahagialah wahai saudaraku tantaretan satejana muslimin muslimat panjenengan ki kenging taufik hidayah Allah, panjenengan ki kenging kablesna Allah, panjenengan ki kenging pertolongan Allah, ki paring pada lebur seneng along polong untuk bersama-sama berzikir, untuk bersama-sama ngaji kaangkuing ngesen abe, kaangkuing mailang kapudun abe, kaangkuing semakin memperbaiki lakon abe sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah. Malam hari ini kita ngaji dengan harapan manter muka barokah ngajina terus saya sanggup sampai ke akhirat. Alhamdulillah.
Orang ngaji sajam saos walaupun umpamana tak nulis, walaupun tak ngiding, walaupun tak ngerti, kok tidak pernah pengajian nikah sudah lebih baik etembeng ben kencenering asolat 1000 rakaat. Alhamdulillah ala kuapa edi mabereng lentang mampu asolat sunat 1000 rakaat. Tapi alhamdulillah kulaban sampian barokana hadir ka pengajian, barokana hadir ka majelis taklim, barokana hadir ka majelis zikir, kulaban sampian nang buku amal kita malam hari ini ampun nacek kenceren lebih baik etembeng ben asolat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Tingkel make tak soki itunya, tingkel make tak soki arta, tina make tak pangkat, korgulban sampian bi Allah melalui pengajian malam samangken paringin teti kabula sesoki kenceren. Bila parlona tina make tak kaparlo satia, ku laku mula ngencir olode je ekopuran suar ke alhamdulillah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. Ya Allah Guste Pangeran nyona kabelesena abdina sadeja sataretanana nyona ontong pecre salamat dunya akhirat papolongaki eswar kena la ilaha illallah. Illallah la ilaha illallah Muhammadur. Alhamdulillah. Ya Allah mantir muka barokah bengkencana pengajian akan selalu bersama kita mantir setia jalan ontong peceri selamat tegulaban sampian dunia akhirat. Papakun lebur ngaji, papakun seneng along polong ben para ulama, papakun seneng mirengakin totor fokus. Insyaallah odi sampai ke setena barokah. Orang setak lebur ngaji, orang setak keneng along polong majlis pengajian, ku laku di hari kiamat akan menjadi orang yang paling menyesal di sisi Allah. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Ku laku paling kastana orang, paling rogina orang, paling nispana orang, ya arya orang seialam dunya ketika odi ada kesempatan banyak kangkui hadir ke majelis pengajian, cuman sayang 1000 sayang mereka tidak mengambil kesempatan itu. Lebih bagus dong tedungan eromana daripada hadir ke pengajian. Orang senang nikah laku akan menjadi orang yang paling menyesal. Anapa? Ketika sudah ditampakkan pahala benkencerna barokana orang hadir ke pengajian ngerti ya tak ngerti ya luar biasa janjina Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang seiman dan hendak ngaji maka orang penikah dunia akhirat akan dimuliakan oleh Allah, bekal ontong pecere selamat, bekal muljakin kalaban swargana Allah. Alhamdulillah. Nomor 2 paling bagus sekalakuan sebisa ikalakoh di atas bumi wal jihadu berjuang keangkui
negaakin agama Gusti Allah. Perlu dipahami tretan, berjihad berjuang li'i'la'i kalimatillah tidak harus mengenuskan pedang bersama orang kafir, tidak. Tapi guleban sampian keun mangkat dari compon beung sebeng hadir niat ngaji ka pangajian nika berarti guleban sampian termasuk sudah merupakan para pejuang agama untuk menghidupkan agama Islam, bukan hanya di masjid, bukan hanya di musholla, bahkan menghidupkan agama nang pasar lentang. Alhamdulillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun orangnya semangkat keluar dari romana kalau berniat in hadir ke pengajian fahuwa fi sabilillah, orang panika catat bi Allah sebagai pejuang agama Gusti Allah. Mun sedeh majlis taklim sebelum dapat ke romana maka tercatatlah dia sebagai orang semate syahid ajuangakin agama Allah. Alhamdulillah, teromati syahid. Mun teropong kita dapat ke compon teu sedeh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makana gula bangga walaupun gula orang jauh can sampian nun jauh di sana ring tampru, tapi gula keun ngabesakin sampian kalabeun macam-macam bernan kodung, bedese celeng, bedese ungu, bedese koning, bedese pink, bedese anoh. Duh ya Allah, paku seneng mau paku laku saya adeun kafir ya paha polong bingko swarga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tau saka beter ki mun beri swarga ku laku sampean pah posang tak nemu kancuan nyari gula buki make apa boleh karo poluan make ratusan ya cuma bingko. Ya apa jaring swarga tadi ringke tengah. Tadi kering sing sang musang nyari telur banyak. Mau kita toro dengan sebulan pakulan nyo di selek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aba bidadari na hoy paling sakoni swarga di petong polo ring rang sorang. Bidadari lain manusan. Mumpahyadaan ni pasti ditangdi kapi. Duh pakuasan na ngaya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tantretan patetap lebur patetap seneng sengak cek sampai peke sampian kalaben jam iya na bang sebeng sengak cek sampai terputus sampian kalaben kompol na bang sebeng kompolan A kompolan B muslimatan barat muslimatan timur sengak cek sampai peke rojalan. Pertahankan kerukunan dan keakoran dan kebersamaan kita untuk bersama-sama sebagai jamiah muslimat. Alhamdulillah sampai eka sangomate walaupun sampian sete kor sampian pakunceka sebagai anggota muslimatan sebede selama jamiah muslimatan tetap berjalan sampian eko bulan pakun oleh narima kiriman kenceren. Alhamdulillah, alhamdulillah tetap tercatat sebagai pejuang agama Gusti Allah, tetap tercatat sebagai pejuang penerus perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Acara intina senomor telok nikah dahubun Gusti Kanjeng Nabi paling bagus sekalakuan sebedeh di atas bumi di samping talabul ilmi nyari ilmu ngaji, nomor 2 wal jihad ajuangakin agama Gusti Allah dengan segala macam caranya. Senomor telok wal kasbu nyari kasab ngiding orang nyari kasab nyari kaodien nyari rezeki sehalal dengan segala cara dan modelnya. Nikah termasuk paling bagus sekalakuan yang dipuja dan dipuji ben iyalem ben Gusti Allah dan Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi ada bu, innallaha yuhibbu kulla mu'minin muhtarifin abal iyal wala yuhibbur al-farigha sahih la syai'un minad dunya wala syai'un minal akhirah. Gusti Allah seneng ke setiap hambanya yang beriman sepunya semangat bekerja yang baik, yang punya etos kerja yang baik, setak telmus cak maturana
senda alakoh dan siap bertanggung jawab untuk kamuljaan abeun ben keluargana ben potona. Alhamdulillah cek manteng raja keni lakona, cek manteng banyak sakoni olena. Sepenting odi alam tunya mun siap abini siap nyare kasap ngiding kopeng laki-laki kah abini tambu sekali anu reng tepakanana wala yuhibbul farighas sahih. Jabun Kanjeng Nabi Allah tak seneng kepanganggur padahal abeun geus beres. Bahkan mun sebenarnya reng lenteng mun nyungok di muana beung sebeung satojeuk bundi ser wala coni kapi coran abeun tak nyari kasap pah sabini berberes lo mangkat ka pasar puli samangkata abeun yol siolan ni roman aji reng laki bengkak Anapa gula matur saparika karena orang seh wajib bertanggung jawab memberikan nafkah ben kacokopan, memberikan jaminan terhadap keluarga ben anak, beni reng bini reng laki. Mipah bini insanyal kenyol mangkat ka pasar mi tak lakin beui. Heureun. Teu deki bu ibu kabeule karakan beung sebeung ngiding kopeng ka. Salah ta'ala koh sabini seyojuk ke pasar dan bedena mulai sabini kita mare lesoh letak betak kemole na parek melerek nak Fir'aun odi oleh paham iki ngarte iki Allah tak seneng ke penganggur mun aban ki bereseh mun aban ki sehat kecuali keng leroku kecuali keng lempon. Saya ngajak salah sangka gula makin ngibatongkat beni roku ya. Ari ke gaya ya. Gaya namun mesin ria ke ibu. Jerman. Tahu sasata terlalu kaleh. Jeng langsung mangkat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya santaretan berbahagialah panjenengan para pedagang sebadah nang pasar lenteng. Cek ini ateh walaupun dikatakan pasar paling cuban kenangan pasar tidak akan pernah jelek mun orang ndak cecering bagus alhamdulillah kalau bersyarat man arada ayyakuna kasbuhu tayyiba cuman saya nggak kengain ceretan kasab ni kepada dua bade saya bagus bade saya coba makanya mun gula ben sampean tero kasab jadi kasab saya bagus mau jadi pedagang yang baik, jadi petani yang baik, jadi nelayan yang baik, dan pegawai yang baik. Mun kasab petro jadi kasab sebagus kengain sipong ayyakuna kasbuhu li talabil halal. Mun tero kasap sampian jadi kasap sebagus kening sanguh odi ben kening sanguh mate kening sanguh mangkat ka swarga maka berhati-hatilah cek nyare kasap mun tak keng urusan rizki sehat halal makanya kira-pikir takok ki bedah salakoni beni tuliang bu paham. Pastikan kasab kita betul-betul kasab li talabil halal. Make kasab mun wahni beni. Contoh ya lah tahu saya contoh wen banyak. Make nyari kasab ke wen afakan ane bini mun entar nyabung. Make nyari kasab ke belanjana anak bini mun acual bu sabu. Abo saya make ngocak kasab dia kasab saya coba. Leolena beni barokah justru terekah pada ben ngaterakin abek ben keluarga ben pak nak foto mangkat ka neraka beni ka swarga dia nyaman kengai mun tero kasap pagula ben sampean teuti kasap sema ontong bejre selamat dunia akhirat mengantarkan kita ke surga maka pastikan pertama kasap kita betul-betul li talabil halal kanggo nyareh rezeki sehalal alhamdulillah. Nomor 2
wa alla yuakhira syai'an min faraidillah. Kasap paguleubeun sampian, lakona guleubeun sampian cek sampai mengganggu keistiqomahan ibadah guleubeun sampian dek keajunan Allah. Pakelar sampian atekeun, pakelar sampian atani, pakelar sampian usaha, mun sampai atekeun atani ben usahana guleubeun sampian sampai mengganggu dek kaceuleun pangabekteh beun ibadah guleubeun sampean ka Gusti Allah, maka kasap guleubeun sampean akan dicatat sebagai kasap seharam yang penuh kalaban noda dan dosa karokingnya mama polong dosa naudzubil. Maka ada sangat pangarep gula ka panitia ieu deueur mah pasar Seraje ngak nikah si Andi elang keur ya bisa kan beda ya mun bisa dua langker laki ben langker bini pakena bending jedingah tarap pamajir 2000 untuk menjaga makan mun paloh pabede sepikit ketika sudah duhur sudah masuk maka kumandangkan adzan di pasar sebagai peringatan dek katantretan si atekeung si alerko si alerbek mun kilaku male tak lepah dek ka kewajiban nyempeun dek keajunan Allah. Alhamdulillah saya yakin kepala pasar akan siap mendukung zahiran wa batinan. Alhamdulillah make soki mun pah masuk neraka apa aduna tina makanya sakoni petena benare kor abek bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah kalau bencara ajageh ibadah kita. Alhamdulillah jadi tantretan lek matoro akelu ya lek engkau ki apa jeung ieu bukan tian tak nyaman. Alhamdulillah le ni kaparlona pasar lenteng mah beureum pangajian cek karo pentel mah beureum pangajian tapi daerah mah olehna pangajian sebisa mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senga motoro aiki mun tero titiring ontong fajr selamat dunia akhirat jangan pernah meninggalkan ibadah. Alhamdulillah kengai sepertama mun kasap paguleubeun sampean tero teu kasap sebagus kasap seongku-ongku ialem bi Allah kasap seongku-ongku ialem bi Rasulullah dan siap dirahmati Allah siap disyafaati Rasulullah maka situng pastikan kasap kita betul-betul halal. Nomor 2 pastikan kasap paguleubeun sampean usahana guleubeun sampean tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah terutama salat fardu selemak bektoh. Alhamdulillah paham area ki seket ki oleh 2 eden teh ara kera mun pokol situng pangajian lo bersiap sambian beres napa kering. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3 kalaku gengku makleh sampean paham paki kiki ker peker laku dumalem mangkat ka pasar kengain iya debuna kiai made pak debuna para ulama made pak debun Gusti Kanjeng Nabi mun tero parina berkat selamat mun tero parina beres sehat selamat mun tero paring ontong bajra selamat situng lakonah kudu halal. Nomor 2 sehingga cek sampai ceceran iba. Nomor 3 wa alla yu'ziya ahadan min khalqillah silahkan sampean nyari kasap tapi berhati-hati pasap berdetireng atekeun pasap ber cek arenti cek nguso arapah karena syarat nomor 3 cek sampai nyakiin atena orang lah tuti sampian make acueuleun berempan kapuk 200 le pola seket cek pas kikir
Ia ci induratos olana eta berseket jauh dari acina cepah merongo cepah cong mo cong apa boleh sampai cak ngocak enore saporan le tak cukup ka bendena tak lah nyaman. Alhamdulillah. Jadi mun ngosoan cek mangkat ke pasar kan naring meli apa kun minta saya paling muda. Makanya gula para seket tahun gula tak masukan ke pasar karena tak uning seberna ber. Allahumma sholli ala Muhammad. Senga muntero setiap kasap sebagus jangan sampai menyakiti hati orang lain termasuk tatangkeunah pada tegengah senga panyaloseh atena padengdeng atena palekeh atena pasaber atena paju tak paju saking karena bagian dari Allah tak usah runam puru kata tang kebere temur lauk deje paham iki senga nomor telok cek sampai guleben sampean edil nyare kasap nyakein atena orang lain karena nikah akan menjadi penyebab kaberkatna guleben sampean cabut ben Gusti Allah naudzubil senomor 4 wa ayyaqsida bi kasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi niat sampean nyari kasab saking ingin menjaga kehormatan abe ben keluarga malah tak menjadi beban ke orang lain malah tak sampai inah ke orang lain malah tak sampai ngemis ke orang lain orang nyari kasab nih kataretan muljahin Allah muljahin Rasulullah selama niat genteng saking aja ge abe takut sampai inah ke orang lain takut sampai ngemis ke orang lain takut anak sampai nyelangget ke romana orang lain. Alhamdulillah iya jadi makanya sakoni oleh termasuk gula hadir ke pengajian makin nih kamu nih antara kalian jerdana ya polaro tekani kini berberkat abai kawai pos kabunyain gele kompoi ben panakan lamesen ketika gula amit kanyi seponah kau umi tet gula mangka dabdina ya cong selamat wah nyantir kompoi ben kan panakan bi salim mari salim singak ceuceunna deki bi wah tenang kalenteng oh jangan gula makanya saya ngonceng cek ngangen pastikan sebelum saya turun panggung berkat sudah standby di mobil. Daya, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal kebaya posapos kebunya ini pola deki malam ki bade bukan labem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor 5 wa alla yujhida nafsahu jidda make nyari kasap make abe tero paringna diandi sehingga jangan memaksakan diri okor samampuna okor sakelarah kengain daki seatani mun pacet mampuna sampian duaan ben keluargana naman pekoh 5.000 cepah muncul 10.000 delimnya mana kaben TV aja dia pada beling awal jual pasar mulakar mampuna sampian acual penceun sajuta cepak sah penceun 10 juta malah tak keraja otang iya mun paju mun tak paju tak pakurapok tompo otang karo tina bersabar make sakoni tegengna sepenting guleben sampean tak di tangkungan ke orang lain cepah meng sengalabang letakok tak kaya besakin raja tegengna letakok tak ya besakin hebat tegengna tingurus-urus tang ngapo tompo oleh setahun 2 tahun eta mu tetop mendadak orang ngaletik eta mau lolos sah demah buru ke Malaysia jireng dek keserakah make kiai deh ya kia pak
Gula mungkin elantor sama lem kan dua kan telok pengajian. Tapi cak gula beni reng dekat. Allah saporan. Engkau lah mangkata kali tak ning capek cada maki. Engkau re tugas agama, tugas Allah, tugas Rasulullah. Mumpah engkau tak gena morok. Loncak beurek, loncak timur, tak apa palang ada engkau gulaku. Munang kiai al-mukarram wal muhtaram. Ilmu na pasti elah koni. Pahbur leburan ka berkat, ngaut beurek, ngaut timur. Tempeng berkat setong tak apa mau berkat dua nyaman. Deki pah tabelentan ada rebu-abu. Paham ihi? Pina tahu sako rako mun urusan punya. Saya penting sampurnana ka abe. Sepenting barokana make sakoni olena mun ipa berkat bi Allah beres aben ada penyakit rapara sempur sakeluargana insyaallah istiqamah make ibadana alhamdulillah make oleh banyak sakece penyakit sabini lajeler pate masake sabini ki pur keluar salake lamoleng cengolengan salaki kita apa teh beres nak foto lalabu je dia tak ada beria mi teh dia make henten heunas mun padlo make dia berepak gede aria mula kadung tak berkat makanya gula sering ben ke tatangga mi paringin berjember saos panjenengan kiai alhamdulillah syarat setong ateh papunga raja kene apa paring Gusti Allah. Saya nomor 2 cek tengkian kata tangga malam memberitakan ke sukses tolongin angkat tanangah matur sakalangkong ya Allah ajunan aparing kesuksesan kata tangga abdina mentermu ke abdina milo tampiasa dai ya beni pahedali mingonceng akin maleng cek ini beni Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 6 wa ayyara ar-rizqa minallah muntero paringna barokah kasapeban usahana sengak-sengak cek kaleroh keyakinan ilmu atena setiap rizki yang kita dapatkan dari kasab berlalakon usaha gulaban sampian yakinlah itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala benih kasab sampian siapa ring rezeki kasab nikah hanya lenjelen sabab hanya perantara karo keledek keangkui de tengah paparing dari Gusti Allah mun tali kasokana Allah make teukeungan nyalatak beurek timur toko tingkat 5 mun ben Allah teh papajuh je gulung tikar teh make teukeungan karo pentul mun ben Allah pa sukses alhamdulillah cecer mobillah alhamdulillah maka sareh kaberkatan panikataretan kala bencarah can sakele make atekeung make usaha make atani mau jadi apapun kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari sehingga cek kalau pain ilmuna mendapatkan keberkatan dari Gusti Allah cek sampai ducot dari abe situng can sakele pastikan halal saya nomor 2 saya nggak cek sampai aganggu ka ibadah saya nomor 3 cek sampai nyakein atena orang lain saya 4 betul-betul kita yakin bahwa kasab guleben sampian adalah kasab yang baik alhamdulillah lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur nikah bedepakon de remes maksud tak nyakiin orang lain nikah taritan nalekana guleben sampian berisar pasar sehingga iki munding naning orang lemeleh cek ceroceng nikah orang melihat 1 kilo, apa betul-betul 1 kilo?
Saya enggak. Siapa beri semin. Leni kekalakuan saya maksud paling cobaan kan dengan pasar kuah mulai zaman lambat terutama zaman Nabiullah Syuaib alaihi salam sampai ke zaman Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul pasar tempat roceh ni kesatiaki Kanjeng Nabi sampai ajabu wa syarrul biqa aswaquha paling cobaan kan dengan pasar arapa pola nange pasar kan nang reng roceh mulai lambat mulai tak lemari mau nabun tibi meliah minta kombuna mau yang lain meliah beri marasah lagi ya akal kan setan nanti saya yakul njak relek lah kombuna kencong mo dalam tak karena mun tak semin ngombu saya ngajak ceroceh tempengan mulai miring tuli patepak ya Allah nika penyakit lambak nika beni penyakit biarin makanan Nabiullah Syuaib lambak bi Allah epakon iutus dak kasetong negara nyaman Madian karena zaman panika luar biasa rocena orang sebesar pasar maka diutuslah satu nabi yang bernama Nabiullah Syuaib matuana Nabiullah Musa kakui matepak rengsar pasar panika dari roceh ngapa nikah tapi naudzubillah min dalik sampai Nabiullah Syuaib sampai nabi terus diutus sampai nabi terakhir Nabi Muhammad rocena reng pasar corak kun pakku tak tahu mau nelentang manter berese manter tulia cerah manter tulia mare mul kita anda cerah manter tulia mate letak jen banyak tu sana mul rakera ambuah rakera cerah rakera becah rakera bagus manter ki parena berkat lanceng umur amin ya rabbal alamin sepaling akhir gula matorah taretan gula ben sampian odi alam dunya di samping aja geh ka ibadana toreh imbangi satu aja kacangkolangan satu aja kakorangan satu aja kesalahan satu aja dosa seampun kelebot yang telah kita lakukan hentikan mulai dari malam samangken nomor 2 ayo kita bertobat bersama ka Gusti Allah alhamdulillah palebur nangis atau bet ka Gusti Allah alhamdulillah boleh sering sekali hadir ka pengajian karena zaman akhir kasih semakin penikah ateh-atena orang lah sajen kelih ateh-atena orang sajen bentet ateh-atena orang lah sajen celeng mulos naudzubillah min dalik dari banyak salah banyak dosa sekitar probati toreh teretan kabudi di samping jaga ibadah dengan baik banyaklah bertobat mohon ampun kepada Allah banyak mular ka Gusti Allah kapiaki nangis pongpong ki beda ialah punya mun bisa jangan pernah menangis kembali ku laku nang akhirat amin ya rabbal alamin terakhir wal qanaatu jagalah hati kita dek rema sepak guna nerema dek rema sepak guna renah dek rema sepak guna demang walaupun tuuman dari Gusti Allah dia tak pada alhamdulillah bede saya paraja bi Allah bede saya pakai ini bede saya soki bede saya miskin bede saya lapar bede saya kenyang tetaplah tabah dan sabar menerima tuuman taningan dari Gusti Allah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman wa yaqina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram birahmatika nastaghith Allahumma anzil alaina al barakati war rahmat وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك وأبواب الخيرات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا غافر الذنوب والخطيئات يا مكفر السيئات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا وتقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.